21 mweri wa Nteto mwaka ni 2023 nkairigira nwithirite ni ndiwi na muthenya umwe yankwatweni kimantu yetu era tukubanganite Weru ari Nteto cha Weru the mwende mbere era twikirite rito Nteto hii akaribantura eandora kubwithia maandamano baichwa Kyoto kia mutana wa Ntureu MCA ba county ya Meru kwatanira na mbunge ingie konania kurea kwanirwa koni SRC Siazile Ntoreo chamani ya kamete ya urimi kwari ya riboti ya mpempe chama guri ya ndiguru na speaker mbunge ya Meru yo bondi kwa chibitari ya JK metina maita kuringana na uchungu nipo Munatoa madhidi ya Weru ene Purity Richard na Nteto PHINEAS IMAANA Nteto chero the mwika mberia aichechongwa akaribu andura ntuboche gembe South babudhiti maandamano ya guchwa Kyoto kiri mathiko ya mutano mwena rietwa Eric Muriera uro kwirikana oragirwe Nechibo Stella Kaborio munini wa kimweti nanto bangi kiri maandamano ya babudhiti na manto ya giontuire ya kuruma barababudhiti ontubo boridi bedirite bakia na kwadura mwingi yora yukari na mudhuro yumukadhamu nikito Nteto Dennis Mugendi katwambiri chio na ichakeva Irintuku ya madhiko jali na maandamano ja maruru madhiko ja muthaka Eric Muriera ntulene Antobochio igembe South uria kurikana orairwe ni sibu Antobochio Stella Kanorio munini wa Benson Mweti bagwatanirite na Antobangi yani maandamano twina ya ntuku ya narua nontoba mutana wetu ura orwerwe campaign visine yo esibo wetu na kuma rira orware twere guria mwiri wake mwiri yureta yuroneka yote ai sendi cia karama ibo na subsidy wake ne balokelelwe na baini mpesa ngiri 150 na mpesa itonere mpesa yote mbondi yonte yeu wauraite maana yetu na bamweka ntuko isi na pakete nyo mutaka. Mimi naitwa Ann na Muriera ni kazini yangu. Ile kitu yenye nataka mimi ni akitendeke. Nikenda antoba anabankia bareka ikomenwa Muriera ikara menero ntwethe atewe kaburine nonto inaterare akuya muthetera balogeretwe kinyuma naki na babalogeretwe be otoro na babalogeretwe imborwani na be otonyarira na tobosiera atere nembo sakaola maandamano neja akali ni badinga tene mwanka obisini asibu na munini wawe baka matija imerabia gintuire na gwitia kirumi igoro ria bo na nyumene gwitanja asibu na kwendi kwithukira mise ya maromba ya Gikristo ja kuingiria mwiri tadi tutakawithire indi akaribabe tanambe na wontuire bagwite kirumi mwanka kaburine katweta noyo oi Stella oi moyoke na bukela watenge akutafia ni Stella to oi mweti iso oi moko imi beweke ekaye na kenye aweta Muriera kworo isiboyo na nitikandra wa oma bwake acokete ne ringi oni kandra muruma na ndra wa pana atecoka ku mbeweke kaiye na kenye nguta
mwiri jo mututi Eric Muriera jombite ikuruko ne akaribaba baria bari na muthiro jo munene aria batigite baimba irumi kiribara bonde bakurikanibo ne bamuraire nkurukini bakuromba thirikari gukurukira minister Kithure Kindiki wamuna tongire bangi bethe bakiyukia itagaria nikenda aki ikomba ikonekana romba minister o interior orogaracia antu oromenyera antu yawe Kindiki na yathikira ntu bono ntu ninguba na no munene wa machibu na yatumenyera na yathikira kirogia tutugaria agari bandula na turi antu ba mucio murango tugwa tututianiri no ntu bakwithira atire batukuma mwana uyu agwa na ntuko 29 tutone nya muntu oyo tuthikira antu a tutonia kunya kuibwa mantu ya tukanala ithira mantu ya ndona yaga antu baba kirasi kyantu batethikira wa na kiuria kito gori nya mweshimiwa John Paul Mwirigi ni onto sibwa goro mtu mimi naambia waziri Kindiki afanye kazi vizuri, kwa sababu kama angekuwa anatuonea huruma na ni Meru sasa angekuwa hapo anatuuliza nini inaendelea. Sisi wenyewe tunakosa, kwani tuko peke yetu juu tuko na MCA Kabako anataka kuja kuuliza nini inaendelea hapo. Mtu ameuliwa na ameuliwa na chief. Angekuja uliza what's going on. Sibo Stella na Muweti na kwanza Muweti na mbele na Nteko menye iwe Sabueria. Sawa. Tomenyane anwe. Baso kwangwene to abaedu. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntulene Andura Antobochio, Wandini Akiego Yantobochio, Igembe South, County ya Meru. Ngina kone atinende minister wa urimi Mithika Linturi nominate bonene kamiti ya urimi ira mukarigite wayo ni mubunge John Mutunga Kanyweria boni onto bakubwithia Mpala report ya 2023-2024 ya mpempe chamaguri yande Mutunga Antonia ikia ugite bagatigira report ene kubwithwa na kulikithwa na bonde betikaniria na mugambo ya mote thirikari nduru ni angarataniri onto bomonene Boniface Mongera katwende toi na kiri karoke odongoni wa mbeca cia mutu Joseph Sine jura ritwe thirikari ndu Rais Uhuru Kenyatta kagitene ka campaign kamete orimire ritongerete mubunga kumurotira tiganesi Dr. John Mutunga nebengire ne bashokia athi bampembekana na gichonko milas bra kwadro bagitira ndo shilingi bilioni 3 ene batokali no koje obokono nicho bakwenda. There must be consistency in what you presented last time and what you're giving us today. All you are doing is clear this matter for us to better understand it and conclude. Kuma thirikari Rais William Samoei Ruto gotonya wathanine ikudhiri tokuna ntakurano katika ministry ya urimi na thiba bampempe bakiro Pedro bakine kama ulija moto hende nabo bakinyira breaks bakono mwanka mbere buru Pedro bakire wa irandorere korerikana mwankira thai ibale shilingi milioni 100. There's nothing you can say about a document. Hago kinyaku kwaja no koje bwawe ministry meja ndeguru nekije bwana Mithika Linturi na mugerere mbasine minister Karajori bwana Peter Munya amwathirika Rais Uhuru Kenyatta arerire kiama kumane maratasi jarene okama arume naka ibalire mbesha iji. Mr. Chairman, something must have been wrong and we do not have to waste time. You people must do your job how it's supposed to be and make the recommendations, and those found culpable must be able to account for their action. Otherwise, even when I sit here and try to struggle to give answers here, to me, honestly, this was a fraud. That is my position and I have to be honest. Mabitha ba NCPB nabo baikororatirine komenyekana tabatumire mbesha ciao ibokare kagite gakomo gocokia kiure giki. You spent 70 million shillings to supervise, but your answer is that you cannot guarantee value for money, or whether there was any value for money for 8 billion shillings that was spent. Maybe you can unpack the command center. What are they commanding? And the Ministry of Interior was also given 5 million. What was it for? But the mandate for the National Cereals and Produce Board was strictly production. Our role was to ensure that we confirm that indeed these number of bales were produced. And they are going to a certain facility. Kiwe mukarigete Dr. John Mutunga na wite mwankiro bakinyiririte bionere birio mbeshi cia tumiro bozo kuna Kenya batona mutu jabeyende goro. Many have said they have not seen that unga. It may have filtered into the market, it may not have filtered
into the market. The issue is, why was it not mandatory for the interagency team that was monitoring the entire exercise to make sure that this unga is actually sold to the Kenyans? Why was it monitored up to the point of production, after production, and why was the contract changed to make sure that the millers are not responsible for the distribution and sale of this unga? Na nonto boge tumiki unande daktari Mutunga ariobonde barbarire mbeshe no mwanka bakedro bakiane kwa akenya bakibona. We are looking at links to show exactly where did the 600 million go in the entire process. We have gotten documents from the ministry. We have demanded for even bank transfers to the different millers because nobody was supposed to have been paid unless you were a miller. So we will look at these documents, we look at what the millers have indicated they were paid, and they see who was paid more than they deserved. And then from there we shall know exactly who to call to answer in the event that we realize some people are culpable in this particular respect. Nke reporter Ntoshoro TV kumajikaro bya bunge kingina ngine kinene kemshusha Nairobi beta Boniface Mungera. Speaker mbunge ya Meru ayobonde uwete kuringana na uchunkoni wa mbunge ya Meru chibitare ya jeki metina maitene unto utia yenende paritero ya barigitero chibitare ne no timbecha ya mukira kuma kirene chef ayoba wete chibitare ne mbicha ya keringire chi x-ray yaba dirite bakire ya kechiringi ngiriye mu mbicha unto burane ende bakuwa ne ondo kumani ya namachini cho indongi nene na kuromba minister wogima Susan na kumicha kurugora chibitare uchunkoni ugita na mbere. Ni maripoti kumirati kuna chibitari kadhoma ndene Kenya chiompite kudwa chitumiraje nikenda kubatunya mbecha bagitumira rwangiro NHIF na isibitare muri kimunonde ne county Meru ne sibitare jekim indi narwa speaker mbunge Meru yububundi evo agichumiria na kwa kulingana ochongo nbrabo didetie moja county assembly ya Meru ibete kuirigara tisibitare ji mwankira na ndote maiti najio nondote mbecha amokera kumakirwa ngiro NHIF facility ira chingi ifacility mugwanja facility jire chanje jekim wenkubu na jekim were barabara emitongo na sibitari wingi afya bora na iwingi sibitari ringe chio idhano uti sibitari mwe yonde chionde idhano ni kuonea ni receive tembesha kumake NHIF iba njokeri okairi iwinge chionde idhano iba receive tembesha kumake NHIF na chiere content na chiena message ende sibitari jekim utieri sivite nyanduru emwe message nyemwe u ya kuona ni antu baria kimbecha bari sivite kumake NHIF ko ankwenda kugatire in this particular case imakosa mono PS wa health kuinga hospitali ya Njekim nuntu kulingana na investigations ila tudiretie utemakosa Njekim inajo aragwite hospitali ji kulingana na utungata bora yajanaga itabatiko thore kingwa kampire chathithwa gwatuka gukonekana patient 10 kethira kampire ithirwe Meru then uba kuirite kampu achwaga sibitari rere yakwe ire karinga antu bau x-ray na beta baringwa x-ray then utia antu abachoga gutrito indaktari kana bandi metent Jekim ko ikugatire sibitari Jekim kumaki NHIF utembeche receive inyandururu emwe mbeche iria yupombete ku receive ichiringi ngiri emwe irere yagwa ekuringa ambisha ko utemakosa jaria Jekim inajo bojairi ofisi ya NHIF Meru ki notification ire ya iteja Meru na number 2 ria patient yosanjare adidiretwe sanjari antoba NHIF ibeta hospitali kuona muajie na mando yonde ya notification kana weta kuona muajie utenao ya uma ofisi ne ya NHIF ya Meru go again utwene ofisi ya NHIF Meru ikwejira halo kitana ndurunga maiba sibitari ji na maritingugi bena kanyenye bagwita kotini bakithitangaro ni NHIF ne nyathirikali no tubakubaingira nyasi bitari Jekim management ne batu yokia tua ya dharura ya kuitanga NHIF kuinga business ya mtu utemakoze najo na number 2 inya itigo bandiki Jekim ibati kuweta end bageta kotini bakaditanga NHIF for damages barewe nonto utemakoze najo na thirikari tebati kuchonga kuinga biashara ya mtu kupanisi antu thaa inegita economy na thina
antu bena thine nyingi muno cia mbeca cia mantu ja maingi thirikari batuthete the yanto te kunyanyaza antu through kuinga facility na antu bagitango iku koguo ni ankwenda kwira kuromba ministry yero tafadhali rugure ni sibitari nje kim bo investigate yabo ku investigate sibitari ruguri ni onto utembe chanto aba receive no te patient ba treat ngugira ba itere yake ne kuringa mbicha na nya PSU health areta aringwa mbicha na nya ketho no ina biashara eu customer ke yokwenda kuringwa mbicha amuringa mbicha nkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki. Angina kuna athi atongeria vyama vya ugima kaunti ya Meru bamenete bone ne bamoba mabisa kaunti ya Meru nikira bakuwe ibone ndi barigeria batira chamane na ngabana Kawira Mwangaza kenda kwareria mathina yone ndi bakwenda kumakira ngabana Kawira Mwangaza wewe ngwameire bakethira baichemane kenda kwareria mantu nkabo ya dewe itithwa nkathi ntbragwete bora manene ndi bakalazimika ochwanta iringi. Aritingo irwanyine rogi mabamwere ndene ya county ya Meru ibonanite kurea kwaniroko nekiraba kwa matile nkaboye njireno yoyo chamaniana ngabano Meru akiaria mukarigite wa gikundi gari gitani nekyo Kenya National Union of Nurses rwanyine ro Meru awite ngabana Kawira Mwangaza na baurira bagomete ochokangwine akibera tonya kabaingiria mendikiria yoyonde yari amwene witithwa nkathi nitwari na kiri kaniro na our governor, Her Excellency Governor Bishop Kawira Mwangaza na atwirire rira twari na mugomo ntukwe muthia ana bakwa sons and daughters so keni sibitari na bukethira bwina waziwasi nweriku no ntuba kwithirwa uni ndatonya promotion icio busumbura nkathira niacio amuna buo awete ne boyete kangabana atina dina nabo ende dinera rakire baraba mudilonkirete ituje mama no mwea nendete erodi kabisa na naizi to amuringire kura twinde na naije boya turi asore bawe na mwankaza atukinyete nito itokona webura twije na wati bubo tokona kuri antu kana kundi antu kyo muritira ngwe buthuku tukwita eitara no na kumuswa kuma September tutiomona awite mabisa barabathiro kirete ngabana ndibabatire kwithira ninde bakyaya wa mataro kendo tira ninde batikwangaratania oritingui advisors ba advise maafisa zao bathite benchmarking bageta benchmarking ko kule allowances yake ibete bakathoma county ingi ni ati kuthithia ni ateo thie county ingi ni ateo thie tharakanithie bui ni ateo thie Kiambu bui ni ateo thie county ingi bui Thirikari cia kaunti ingi ni kwatanira na andu anyi mwanya irio ciogima kendo tira mantu ya kuthira gita na mbere boya ntuburane ndi butionekete Meru knowledge nyingi kana ituonete county nyingi uria ngavana bagwatanira na ritikuge ba union bakaikia ugima ba mwiri mbere bwega ugite boba tayari kwaraniria na ngavana na batitikiria nindi kwithira bakimaka kwani mutungiria kinya uriku asia tuturi ritikuge twandiki county government na tukaita ngugi ni part of this county jau tukaitanya tukaigwa tukaitanya tukaithwa attend intimidation yete work ende mikwe yonde bari watikire ngabana ende kuri antu barabethirite bairutererokie baraba ugite ni baba utuma untu na mendikithia yo yakithira nindi yakirema lakini advisor kuri antu bagwetitie botebui na kuri antu bo mistitinya union leaders Meru county na gatuge governor batu tukwete goodwill imbega muno egwitaniria ngugi ni tukwire nya branch leaders twina goodwill egwitaniria ngugi na governor ogetigiria gutonywa mantu ne jaja ari government ire rathira ne bakurikiria na kuakira ritingwerwa nyine rurugima bakwithira nindi bakenda ni kwirwa ni ngabana wengwa werune kithira mendikithia ya kithira kinga kwa yareo muno itithwa nkathi na kithira untu butiombika bethire bakimenyetha kwa ni ngabana wewengwa itukarite twibera itukwarani na maofisa bawe na of course twaraniritie abo muno lakini utevi kuoneka mwankau ni bibi utuma benda kuya kwirwa ni ngabana wengwa ni manga bana
tote promotwa bo bakwenda kuibwa actually nibo Nteto kuwa bakeya at least once per week. No ni kumira unele tukutatukio na kanya kakunoka ndio geta kuranto inchokerete ringi na Nteto ingi. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Congrats! I love it. It's the kind of launch that Betty does, but it looks like a mini wedding, to be honest. I feel like it's age different. She treats me like somebody who's actually older than her. There's a hole. My jeans just ripped open. Guess there's too much goodness. I invited Robert today for my sisters to meet him. Hi. Wait a minute. I know that beard. Na tuchokera ndi atinende atungiria bari mipaka wa kuma kire cooperative societies 30 chia county etharakanithia babuthite muchemanio ngabana muthomi njuke kire muchemanio yone ndi bariti mathina akimira kekya kawa na mnomnore ari mipaka umba kwithira ndi baitethukana mawatho ya Meru yakawa ni kenda bagunika nkuruki kimira kene kithirite kikulukaira mathina kathumba yareo kinya ya wamba. Muchemanio gatagatĩ ka gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na atongoria ba ikundi 30 bia arimi bakawa ndeni ya kaunti no ukonie uthingatĩri bwa mawatho mara maruthirwo mwankani wa 2019 megie wagirithia boremi amwe na wendia bakawa. Njuki na ithurite ati factory ya kuthia kawa ya mitheru tio Tharaka Nithi Coffee Mills ni petwe license ya kwendia kawa ome ya Kenya untu burabu kaguna arimi na njira ya kuongera bei ya maketha mago. Turagire na company yengi ya kawa thiini wa Tharaka Nithi iria riu igatwendagira kawa thiini wa thoko ya Kenya iria itagwa Meru South Coffee Marketing Company iria mweneo ni Meru South kana iria itagwa Tharaka Nithi Coffee Mill iria ni bara mitheru. Ino niyo mwambiriria mweru wa kawa kana wendio kawa thiini wa Tharaka Nithi na Kenya. Ni imwe ya iria 11 inengitwe license iri njeru ya kwendia kawa nja ya nthi ya Kenya. Thaa ino tukabira kawa nkinya tukona na mwene kugura uri kugura thie kwenderia mara makunyua na gutina muntu agatagati kwogu bei ira onaga ya kawa ya etitie muno ya 50 shillings kana 70 thiini wa kilo emwe Tharaka Nithi. Thaa ino twaringe thabu mibango yetu ikara thimwo ni ngai ikathira twaria guti mukurima kenuka na shiringi nthi yegana thiini wa miaka ya mbere tugi settle down na naumbire kuthii kwa mwaka umwe twatara thabu tuona ikinya mwaka wa 2024 akulima meto makethorwa makenukia shiringi 200 gwitie guru
pa kilo ya kawa. Na peja ni temukana kiri aguri bakawa ba antu kiumbe akiugaga ati ibo batimaga ukaigua kuri na wamba bakawa kari wandani kawa gatiuma gakiruka thuji kana gakiruka nyamu itagwa keria gatina license nchaine kuma thirikari ya Thaa Nithi koguo na marama gwiciria magacha guku infiltrate mathie ku broka kawa nja ni materia mburi monyo nuntu guti license makona ya kuruta kawa nja thiini wa Thaa Nithi na twina coffee mill yetu baba tugwitikira ati ni tugukienda kajigano na twatonyie ona kukithini na ma society metu ona gekuru betu tumwankabero we bandu kira iriguru ni tukwento banini nontu uredio tena antu banini kana tena antu kana njau no radio dieta kuthira. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gashima. Narimi bakawa bakirani babudhetie na kuthiria nkuchanio irachithirite ninde baine choko kaita na wetikaniria na bakitha baika kia kawako kiri muchamani yo arimi baba ugite bate kwenda new KPCU ende barenda gukurikithikio kia kawa kia Tharaka Nithi kirane ndege ntere chia Gyampompo Martin Mugambi na kulikithia Ujaniona nkinya nkubania ci arimi bakawa bakiwanda gya kawa gakiria nitaka ikinyite muthia bobo nyuma yao gwitiganiria batira kawa kao kiri KPCU njeru kairi gikeno gyakwa kia muthenya munde ni kuona buri antu bakiriani turagwatanite turi arimi nikenda tumbe kumenya niku tukwira kawa getu tuturite ntumani igita ringi twakarande twakira twesire tukauria atire twire new KPCU kana twire ko ndenda gucoka kwa Nithi kaunti yakwa Nithi mithwe nkimithongo mbekaga nuntu nino gete ni wa kanyomba ndakanyomba miru ndatiga message ya urira kou kanga tulangite ya message yakwa nkithamaga arimi baba baugite bakairaga kawa kao kiri kithinge gya Mpampo kira kianenkanirwo thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bakiugaga barienda gukuria kwao no guaya bwao KPCU njeru no ayumbe kurimangeria na nkinya kororomeria tera nkuru tukauga atiri kethira iria yari nkuru ni araganire riu yeje no njeru nayo ri ikejona mari antu katwambe tuthikiririe twea muji gwetu lewa twagwatire Tharaka Nithi twaira kawa getu kou muromi njoki atwecirerie buria twacokagia kawa getu tukanengera bataraja twakobaga na rurao muthia baugite bakunoga igwaka kwa ithana nyuma ni kuthama na kwau kagita kabarienda gwaka kiao kira bakaomba kwithirwa bakiraithiria na kuriungira ntuo gwa ntuo gwarira bakwenda kogu ndienda mithwendi Nithi ni Tharaka Nithi na ndiko miuma nawe mutongoria wakinya ku mumenye ni twenda anibansi turumu anibansi request ira ingi twine ne arimi beria ni atwicirerie buria twingira twina kithikieria Tharaka Nithi tabula twina coffee millers kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Msiba kaunti ya Meru na kayuka mwiba watanirite na kuwata mbaru mbunge cha kaunti ingi konania kurea kwanira kwa kumane na nkia maya michara niyo SRC MCA bambari gwanendi bakwenda muchara yongelwa kwedira kwena kigina kia Wadford na kinyagutengwa kigina kia MCAs bakolo nirwali rwarukurete mutongero na ronoru nowe basi mawira rwaro tigira mbunge ni kwingoko ita nekenda kugwatana mbunge ne Kenya arabarikene bonde baramwe pede bakinga mbunge cha county nikenda ukinyirwa ngiro kuri amishara ni SRC kutigiri bo bitire mishara non tubaduga MCA mbetire be kuri nini and further notwithstanding the provisions of standing order number 31 subsection 1 this honorable assembly resolves to adjourn its plenary sittings Sendai. Kigikaro kira giutongerete munini wa speaker mwendani petha bagikurukia rwali ruru. While as many as of a civil opinion say hi, while as many as of the contrary opinion say nay, so the ayes have it, the motion is passed.
kurikania tuinge mbunge nikenda tumba gwita gutetera mishara yetu nonto kire review kana body area inengeri mandate ya kureview mishara review mishara ya MCAs. That is the third review. Baragura MCAs bongerwa ke shiringi ngiri 10 kire mishara yao na itukumenya ibogete county secretaries bongerwa nkurukia ngiri 200 speakers babongera nkurukia ngiri 60 na bodies inge antubange CECs bongerwa mishara ya ngiri 200 tia ngiri 200 ende MCA urori ngiri kura ne antu urantu baroka ngiri kwa wero ndero ukire kuromba visi mbeje chemathiko mbeje chiarambe cha kanisa na mashukuru na inge MCA arire wa mushara jwa ngiri 86 aki bamwe barabandiki ndene ya county assembly staff barabe permanent and pensionable bakondro mushara jo mwingi nkuruki MCA zore oringe ripura amna bubu bagwito ntubungi brabo bachukumite ni mandu yegi wa defend bakiwa MP mubunge wekuru enya seneta baketha bakegero kiguna kiao kwenye MC na bari kwithwa kiathurwa kikino jagiki kingi kira tugutetera muno ni equitable distribution ya resources through tukwenda ekirwa sheriene gintu kira gitagwa ward fund na affirmative fund ya ekrubarabare kana barabare nominated ne ambungeji nikienda kinya tu tumba kulitira mwananchi uyu uturingirete kura ngugi jora MPs barita through CDF na baraba nominated women rep bagaita through gaf tugwetu ya ward fund ekiroge sheria no tugwatu ka MP na kwa CDF niki MP MCA kwa ward fund na nembe cha chibutira ntu betu ngugiso QMC baraba ingi ona kinya kithe bathuri pe karamesha thina wengine wana matakwa chungu nzima tumbi nzima. Mheshimiwa Spika, wale ambao wana matakwa ya kupatiwa karo wanataka njenje. Mheshimiwa Spika, wale ambao wana matakwa ya kulala njaa pasipo kuwa na kitu cha kula wanataka ngwenje. Mheshimiwa Spika, wale ambao wanataka nihudhurie mazishi kamata mazishi wanataka ndarahimu. Mheshimiwa Spika, wale ambao wanataka nihudhurie harusi wanataka hela. Atutetekeria kwa wathina nkuruki ni antu baraba ya ingugi bakarinde ma ofisine beri bategere masiraje yetu na bategere masiraje yetu bona batu kiri aitingo bonda badrikari mbeze chetu chibatikuda chiri inini na no tutura anturene na wananchi kuna yetu kwa tuwatana na bunge ngechi county assembly chionde Kenya tuinga mbunge monkale atu kathikirwa. As we are talking, Kenya is really in crisis. Many youths doesn't have a job. We are supposed to be crying, saying that we are supposed to contribute small to empower other people, Mr. Speaker. My prayer to all the civil servants, let people learn to live within their means. Thank you, Mr. Speaker. Nkiripotera Weru TV Betambuthuri Murioki. Munini wa Rais Rigathi Gachagua anatirimanite na Independent Constitution Commission na Independent Offices na arabetikanirite tibobwe wikania koti nyontubuni utumiri bobwe bombe chachi ogoti chemwingengere kano tegarikare National Police Service na mwende wa borithi Jafet Kome kumania na gwitithura nkathi kwa bisa bomwe ba borithi Anthony Kathinya na Nteto. Munini wa Rais Rigathi Gachagua nenyirite muto wa Rais William Ruto na thirikari yae wa gutigera itengo kiumbe ile ithondeketwe ni katiba na ikwelungamila na kuruta ngugebula kubaterie gutena nkusanio na itengo bingi. Gachagua la kwalagia nyima gutilima na itengo bibi obisini je Karen aluga thirikari ni ambiritia waranelia na kanjone na kulungamila utungata ba polisi amona inspector muneno wa polisi kienda kuthiria nkusanio ile jithilitwa ilio katika itengo bibi. I've taken time to assure the commissions and the independent offices that President William Ruto and his administration have no intention whatsoever to interfere with their functional and operational independence. Ours is to support their work by by creating bridges where there are issues that are cross-cutting between government and parliament and other bodies. There was a bit of misunderstanding between the Inspector General of Police and the National Police Service Commission, and we have agreed within this framework the issues are neither here nor there. We'll have an opportunity to iron them out so that that commission and that independent office can serve our country better. Gachagua akiongagira kuga gutino bataru no bweko bwaitengo bibi kwira na kotini na keleba kwendekithia ni waranile bwa kiguni kenda kuthiria nkusanio ino. In the meantime, we have also agreed that it is not right, it is not prudent for constitutional commissions and independent offices
to take each other to court because they all use money from the taxpayers, and it is a case of Kenyans funding and financing legal battles between commissions and independent offices serving the same people. So we are saying that this forum will encourage dialogue and reaching out to build consensus on issues that may be bringing some conflict or misunderstanding. Kulingana na Gachagua, thirikari ya Rais William Ruto nikirita wirane ati titonyera rutingogie boitengo bibi kiombe na werigero bwa Rais William Ruto ni atibikathi na mbele kurutira Kenya wira bula kubatelie. These constitutional commissions and independent offices are very critical in service delivery, and therefore it is the intention of government to facilitate them and to make sure they are able to work seamlessly to serve the people of Kenya. It is the President's position, and we all share, those who work under him, that our legacy in this country will be to build strong institutions, because strong institutions serves a country better, and the people are the beneficiaries at the end of the process. Kanjo nene ya kutongelera rutingo bwa polisi hamwe na inspector munene wa polisi nibakolegira ukinyambele ya kamite kola idilo tunga tabwa katiba kienda kunenkanera Weru kire mpado ino jao kuma muji muneno Nairobi Beta Antony rangi wakadhinya. Gikundi kia bonabonda kiambio bakuromba ngabana kaira mwangaza kubokiri ndi bakuwa ndi bakugwa bolite nyotoboa umawana bone ndi atekwa tambaru ngabana kawira urani kirenya mwenda ndi bakuri ngabana atikethire ndi akimudikira ndi athikire MCA wo George Muguna nontobo barua nwe baringire kura mukiri wa Medeka na Nteto. Atongeria basi bio ya etithia bikibiki bawandie mbeu tigania westi ibarombete gavana Kawira Mwangazo bathwaneria bakiwa kuma rathiuruka kaunti Meru atakinya mbeu onto bakuringithania na kuria kuatanira kwawe na MCO Kolonto kuma mbeu mwenda Kirinya na ili antu bambeu akailia bakirinya baba omuinyelia mantone yonthe no ntu bakwithira na kwi manto ina yoyongo ya weekend bya kirantu lakini tio Kirinya totembone kano menetine kya makembasi na kya makembasi otiro etethira ende no ntu ituthurete Muguna ari MCA wetu ambeu na thikire manto ya MCA na itogwetania na MCA wetu itokona MCA ate kumpeleka mama na mbele na Kirinya omwikia MCA ura twathurire no athikira muno muntu ura nominated indaka yetu na itumiendete lakini kanywa ka watu ugatumira boya watu tuthikaira ndio na ituona TV na menyere miario ya wende ne Meru County Assembly lotebu amba kwithira wenka anu awita kinyume na antu bau. Number 2 antu baraba wita wikira mama mbari ya kumukia kotini itwene ifamily oyu turenda kwelewa kithira androe kithia ne family ka kithia ne ambeu ugunga autonominita ndio kai na mantu yawe tutikwenda na mantu yawe no Nteto irakureta ichakura mama na batu mama no etwene okay ya kwithira ngavana kwe meambo ya retwe ni MCA wetu ekaombo muthuria itukuromba ngavana itukura batu antu bamba itukwendete ituwita we yetwaranirie na we tukuonia batu tutikuthura Kirinya nachoke kiri MCA ne thio Kirinya ne yakirwe amonie bora baritangwe kethia kwigintombo tethio ni ngavana agatethia kyo antu betu bambeu kuringana nabo baina mantu ya maingi bakwenda ya buithwa na metho yao no kiri atongerie bathure na kura yari indira kwarite turita wika bonda mirango ne anduka chantu batu teona sendi kuru kwetu mbeu twatwaika murangone customer ndawe bakwenda kura batu kaingwa bikibiki ukona ni watero ya lwa naraura no ntu tunawika bikibiki turethia buru njirene omba weta wa mikari wene ukona customer wetete omira bikibiki ni turikire no ntu ni thirwe tairi iriwa kasendi kara akiara kaki kanini muno na baba tekwanira bonda no tukara twinthe more than 200 bikibiki tutekwanira mama ne ya tusuire position kaene ara twakira sendi na itukwenda security light ira chekiri kaene ichaurire kubatomba kuwa gutena wa waka sendi barabara na road reserve ne kwana wakwa sendi abiachara babikibiki bakona ukara nagari atutethia bora kumbikanikia no tunende twitite kwanda atusure mbeo mapema na fertilizer
kenda tumba kwanda ito akaulilwa ni batwe na kethe akaulilitwe ni mbeu nontu ito kona wandi inge ni kwewa mbecha na aturikane na atwikire programu ni aturikane kinyaga tamuka ana bengi muno cukuru ko ito kuromba ngavana wetu niwe na rikane mbeu kinya thoko yetu kwena andi twekanira na twathithia mucemanio ya kuthurana na utakinya na itogoria na atatu wetete kweri okakuthito mamia twatu kuthuretie buru tugwira ginya cora weya gwetu kagaene kuruki kuringana na tungerie ba mbeu batwe ne karire bwega utendo ute wamba bwa bikibiki ute mantu ya ute kantu njirene otuku na bonda bonda kinya icio cicha bonda bonda kuyo ticho ndene mbeu batu ito ibangire bora thirikari yoyo ngwa yenda wamba bora bwantu kuyo abikibiki twathigirie no ntu boy kundi bigatwa gikia kuthithia ndene mbeu nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Atori na wati mbarupa secondary ya Reyeru mahai bakuromba thirikari gutonyera kiri nkuchanio chimunda yo chukuru ari muntu mwambirite kurema gichunchi kimwe kimunda yo kuringana na atori bariwa muntu ayukiti gichunchi kire kinyakire na iruma dispensary ire ya kine thirikari account nendi bakuromba ntaira guchwa na mpoe kendareka ari miboma timugambi na kulikibia atori na gwateri bacukuru ya Reyeru mawandi ya mwembekere gicigo mbunge kia marai betete mbitwa kiri thirikari ya kaunti ya Thaa na nkinya thirikari nene gwikira nkono na atori